Tumaze iminsi itari mike tugaruka ku nkuru zitandukanye zivugwa kuri Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina wagejejwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko ahagera mu by'ukuri atazi uko ahageze, ngo yari ateze indege avuga yuko yari yerekeje mu gihugu cy'u Burundi, ngo hari umupasiteri wari wamutumiye wagombaga kujya gutanga ubutumwa. Ubu noneho ikigezweho nuko Rusesabagina yahishuye izina ry'uwari wamutumiye i Burundi nicyo yari agiye kuhakora. Kuva ku itariki ya 31 Kanama ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanaga Paul Rusesabagina umunyepolitike ushinjwa ibyaha birimo iterabwoba. Amakuru yakomeje gucicikana hirya no hino ku isi, benshi bibaza uburyo uyu mugabo wavugaga ko arwanya leta y'u Rwanda ndetse yashaka kuyikuraho yatinyutse agahirahira yerekeza mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Ibintu rero byarushijeho kuzamo urujijo ubwo Perezida Paul Kagame yanyomozaga amakuru y'ibihuha yashinjaga leta y'u Rwanda kwica amategeko mpuzamahanga ubwo yazanaga Rusesabagina i Kigali. Icyo gihe byavuzwe ko ngo yashimuswe cyangwa se indege ye ngo bakaba barayiyobeje. Paul Kagame rero yavuze ko Rusesabagina ari we wizanye mu Rwanda ku bushake, ndetse ko bisa nk'umuntu wibeshye nimero ahamagaye. Ati ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo, ushobora kandi no kwizana wabeshywe ukisanga hano, ariko uwanababwira n'abantu ko ari we wanizanye, ubwo urubanza rwa ruri hehe, rwaba ruri kuri nde? Ni amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Akaba yarakomeje agira ati byabaye nko guhamagara nimero ya telefone ukaza ugasanga wibeshye nimero wahamagaye, kandi inzego zabigizemo uruhare zambwiye ko nta nenge yabayemo. Nyuma yaho mu kiganiro n'ikinyamakuru The New York Times, Rusesabagina yavuze ko gahunda ye itari ukuza i Kigali ahubwo yari ukujya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo akaba rero yarasobanuye ko yavuye ku kibuga cy'indege cya Al Maktoum i Dubai, ngo yari mu ndege bwite yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 305 y'isosiyete yitwa Gunjet, yari yakodeshejwe n'umuntu uturuka i Burundi, ikaza rero kumugeza i Kigali mu rukerera rwo kuwa gatanu. Muri iki kiganiro n'ubundi Paul Rusesabagina akaba yarahishuye ko yari agiye i Burundi ku butumire bw'umuvugabutumwa witwa Bishop Constantin Niyomwungeri. Yavuze ko rero yari agiye kubonana n'uwo muvugabutumwa yise inshuti ye mu bikorwa rero byo kuvuga kuri filime Hotel Rwanda ishingiye ku butwari bwa Baringa yitiriwe, aho bivuga ko rero yarokoye abantu barenga 1000 bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati nari natumiwe n'umuntu nitaga inshuti wita musenyeri cyangwa se intumwa, yari yantumiye kugira ngo nganirize amatorero ye, ngo mbaganirize kuri Hotel Rwanda. Izina rye ni Constantin Niyomwungeri. Rusesabagina rero akaba yarahakanye ko ibi bikorwa ngo hari aho bihuriye na politike. Avuga ko rero ngo byari ibikorwa bisanzwe bijyanye no kuganiriza abantu ku buhamya bwe mu gihe cya Jenoside, kandi ko atari ubwa mbere yarabikoze. Yagize ati natanze ibiganiro byinshi cyane bivuga kuri Hotel Rwanda, naganiriye n'abantu benshi batandukanye, naganirije amashuri cyane cyane kaminuza, ariko nanaganirije amatorero. Rero buri wese ushaka kuntumira arantumira, hanyuma nkavuga ku bihe nanyuzemo mwaka w'1994. Yongeyeho ko rero ibyo bikorwa ngo byo kuganiriza ayo matorero ya Niyomwungeri nta sano bifitanye na politike. Ati ntibyari ibikorwa bya politike, nari ngiye kuvuga gusa ku byambayeho. Rusesabagina yavuze ko kuva yagera mu Rwanda yafashwe neza nk'undi muturage usanzwe. Avuga ko aho afungiye ashobora kubona buri kimwe cyose ashatse kandi anyuzwe n'uburyo yitaweho. Yagize ati yego, nyuma y'iyo minsi 3 nafashwe neza cyane, nta kintu na kimwe nanenga kugeza uyu munsi wa none. Njya ibyo buri munyarwanda wese arya, mpabwa buri kimwe cyose nshatse, ubwo rero mfashwe kimwe nk'undi munyarwanda wese. Muri iki kiganiro Paul Rusesabagina akaba yaratunguranye rero ahakana ibyaha byose ashinjwa. Avuga ko ari umwere, nyamara mbere yaho gato ku munsi wa mbere w'iburanisha rye uyu mugabo yari yabwiye urukiko ko yicuza ibikorwa byakozwe na FRN yari ayoboye byo kwica abaturage mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe, ndetse ko yabisabiye imbabazi abagizweho ingaruka nabyo ndetse n'igihugu muri rusange. Akaba rero
ari amagambo Paul Rusesabagina akomeje kugenda agirana agarukaho mu kiganiro yagiranaga n'ikinyamakuru The New York Times. Rusesabagina kandi akaba yaraboneyeho kunyomoza amakuru yari yatangajwe n'umuryango we ko atahawe uburenganzira bwo kwihitiramo abamwunganira. Avuga ko ari we witoranyirije Maître Nyambo Emeline na Maître David Rugaza bamwunganira. Yashimangiye ko anejejwe no gukorana nabo. Yagize ati ninjye watoranyije abanyunganira kandi nishimiye kuba mbafite, gusa umuryango wanjye ntabwo wabimenyeshejwe. Akaba ari amagambo ya Paul Rusesabagina avuga ko abamwunganira cyangwa se abafasha be mu by'amategeko mu by'ukuri abishimiye kandi ari bo wagize uruhare mu kubatoranya kugira ngo ari bo bazamuherekeza mu rugendo rero rw'urubanza azaba arimo. Ku myaka 66 Paul Rusesabagina wigeze kurwara kanseri, asanganywe rero ibibazo by'ubuzima birimo umuvuduko w'amaraso. Yabwiye The New York Times ko yitabwaho n'abaganga ndetse bamusura inshuro nyinshi. Yagize ati abantu benshi baraza bakamvugisha, banasukura icyumba cyanjye, bampa ibiryo, ni abantu beza, ikintu cyose rero kimeze neza kugeza uyu munsi wa none. Kuri uyu wa kane urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanyuzuye ko Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha 13 afungwa muri gereza iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje umwanzuro, kandi akaba yarahise awujuririra ako kanya. Paul Rusesabagina rero bikaba byaravugaga ko baga mu gihugu cy'Ububiligi ndetse akajya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Canada, ariko akaba rero afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi nk'uko yagiye anabigarukaho mu rubanza rwe. Akaba rero afite abamwunganira babiri, Emeline Nyambo ndetse na David Rugaza. Akaba rero ari bo bamufasha mu by'amategeko. Akaba rero avuga yuko uyu mugabo witwa Constantin Niyomwungeri, umupasiteri mu gihugu cy'u Burundi, ngo niwe yaraje ku butumire bwe kugira ngo abashe gusobanura ibijyanye na filime ye Hotel Rwanda.